Hei, aloe tau moena. Kai na o pauset whaki he. Na pauset wa hanga whakamahina at kātang kong kamautala. Ikai, na pauset pa tala noa atu ki he mahu inga koe na koe ai Aue mahu inga koe e whenga aki koe a tau maine, pa tau mana, pa ma tau sino. Pe o tau saiki, pe o tau sia, ma tau sino, pa o tau saikolosia, pa o tau psychology. Pe ma o tau sino, oku na whenga o aki. Pa koe na whenga o aki koe ia, oku whakahokolelei na ua, o whakahoko na ua e mana wa. Mana wa uni hanga link, a hanga mea e ua koe ia. In terms ia in terms here hono in terms of faito ka bau maki ia hosino pe maki ia ho fakakoloa pe ko stress ko stress ko e ho atamai e lahi o mea o ke fakakoloa I even pe ho puke tango ke puke ai o ke loi pe o ke whema o ke mo oi kai tai mita tau ke whaito o that may not be there or may not be working for you pe oku it's making you frustrated, it's making you stressed about it. It take you to a point oku you become depressed. O taimi ko oku ke I depressive position ai oku ke up to a point I'd rather die. You just give up. You just give up. He ke aku ke poini ko ia just give up. O ke tala ko ki ho sino. This Fia ni ka kai na mate pe I mahaki ko no ko ia. So and the doctors mami ko na dol pe puta taha. Yes, that's right. But you are kokoi o ke pure ko homo. Pure ko homo wi te ke lava fai e ngahi mea. They may not suggest it by me hatokata. They may not believe in those things, included e ngahi mea ko ngā ki koe mana tapu. Hangi koe mana wa, whaito mana wa mo whaito. Hey guys, katoa whaito ko ia oku ngau e kia thousands and millions of people around the world. So guys, yeah, koe oku iai e na whenga aki ai ongo mea. Taimi ko oku stress ai ho whakaukau oku reflect mai ia e he physicality ko a koe pe ko ho sino ai ni koe oku ke sio ai ka hataha oku si mai sia ka hataha like hange ko oku more ko whakaukau na ke sio ai hataha oku mental health sio ai ka hataha oku puke ita. That's the activation going na koe ai hao me a koe ai whakakau. Whakakau is also associated with feelings. Pe oku manifest mai pe oku heaki mai, pe oku puaki mai, e hatau sino ko tau tō. Even the tau behavior ko tau tō. Ai tau wanga whai. Tamsi I ko. Tamsi whapuori ena, tamsi I te itana, tamsi ena, tamsi wana, te sio I taha has something to do with the mind, wahamea ko itai. So it's simple to see that, but it's more than that. Ko hinga ni video ko ni ki elaborate ia to be ai mea o ko whekau aki ko ena ko pe me lai ko anate. That you can sort of like see someone and say, it's not looking well. Na pe ko hawari pe ko na asima ia ko hone whahenga whotunga mo ne to onga ana ia pe
mope. And guys, you can just ask someone, hey, ke whewhea ke masi. So, koe whetaulaki, koe mea fakakoloa. Because meeting is enriching. I'm meeting. I tau whetaulaki mo tau whamiri mo tau maheni. Even you and I here, meeting is enriching. Ai ta talanoa mai ta mea o ta mānawa aki, I he e ta mānawa tapu. Koe fakakoloa ia ke tau aloa. Tēnā tupu loa ai. Ia.